puzzled. At this very moment, NATO KFOR with ULEX are about to bring Kosovo, Albanian customs and border police officers in violation of the mandate of these formats, in violation of Resolution 1244 of the Security Council, in violation of the decision of the Security Council of November 2008. Not a single question from this audience. Are there Serbs in this room? Do you care about destiny of your compatriots? Not a single question. In a few hours, the Security Council will take this problem. Russia will defend your interests together with your foreign minister, while NATO member countries, European member countries will be opposing your national interests. Not a single question about that. I have an impression you can't care less what is happening at this very moment in your country. But still, you can't ignore the role of NATO, the role of Europe, the role of Russia in security situation in this region. And you know what will happen in Kosovo will have impact on other parts of this region. Not a single question. You said Russia has only interests. Who doesn't? You don't. UK don't. US doesn't. Tell me, what interests Russian volunteers had in the 90s when they came here without consent of the government to fight with you, who perished, who are buried in your ground? What interest did they have? We do have interest, and not only for today. We invest in your country. Despite resistance of some Serbs who prefer to sell facilities to somebody else, to destroy these facilities, to put your country under control. We have interest. I accept that. But we fully share this interest with you. You have the same interest and cooperation with Russia that Russia has. Thank you, Mr. Ambassador. I didn't get finished, if you permit. Do I have more time? Well, you spoke more than our speakers did. Sorry? You spoke longer than our speakers did during their introduction. Because you spoke a lot of Russia. And I want to participate in this discussion. The floor is open. You did not
discussed Serbia, you discussed Russia, The theme of the panel is global security challenges. and you discussed Russia. Does Serbia have any interest in global security or no? It's just a minor country with no global interest. Do you pretend to be a subject of international relations or only an object? Mr. Ambassador, I think we're proving this conference that we are a small country which has its dignity, that has its independence and history, relations with many countries. And Russia is one of the rare countries to support your positions, even on the level of global security and on the ground. We have support, as you know, European Union, which has contributed millions to getting our electricity back, our water. We have trade with all of these countries. We are an open country which understands that Can I the world... continue? You may continue, but please... Do you agree I continue? I am the chairman, Mr. Huh? I think not. No. I am not chairing, but you asked me the question. Please, may I continue? Huh? Thank you. Mr. Ambassador has made his point very clearly. We have... Are there Serbs in this room? Do you care about destiny of your compatriots? I have an impression you can't care less what is happening at this very moment in your country. Audiovizualni program Dveri. Atlantis Ultra. Otvorimo dveri percepcije. Gost današnjeg Atlantisa Ultra je profesor dr. Milan Brdar, naučnik čije se analize sadržane u studijama filozofije u Dišanovom pisoaru i srpska tranziciona ilijada pokazuju kao precizno dekodiranje beščašća politike Zapada i srpske vlasti i inteligencije koji združenom akcijom vode Srbiju u propast. U današnjem razgovoru sa profesorom Milanom Brdarom otkrivamo smisao i značaj nastupa ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Konuzina, koji je izuzetno oštro 15. septembra 2011. nakon što je jedan od učesnika foruma izjavio da Rusija u Srbiji gleda samo svoje interese, uzeo mikrofon i žestoko iskritikovao učesnike prvog Beogradskog bezbedonosnog foruma Srbije, optuživši ih da ne brane interese svoje zemlje u vezi sa Kosovom. Potom je ambasador Konuzin ljutito napustio salu jer je opomenut da je govorio više od ostalih govornika. Sure that people will look upon my attitude and sentiments and look for hypocrisy and hatred in my words. My revolution is born out of love for my people, not hatred for others. Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. At this very moment, NATO KFOR with ULEX are about to bring Kosovo, Albanian customs and border police officers in violation of the mandate of these formats, in violation of Resolution 1244 of the Security Council, in violation of the decision of the Security Council of November 2008. Not
not a single question from this audience. Are there Serbs in this room? Zar u ovoj dvorani nema Srba? U nekoliko navrata uzviknuo je Kunuzin na panelu posvećenom globalnim bezbednosnim promenama. Ruski ambasador je u svom govoru optužio NATO i KFOR da imaju nameru da dovedu na granicu sa Srbijom kosovske carinike i vojnike kršeći rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a da tu činjenicu niko od učesnika foruma ne spominje. Kunuzin je ovom prilikom rekao da će u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na specijalnoj sednici o Kosovu interese Srbije braniti Rusija zajedno sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem, a da, citiram, ovde u dvorani nema nikog ko brani interese Srbije. U Srbiji postoje ljudi koji su spremni da prodaju privredna postrojenja bilo kome, samo ne Rusima, iako su svesni da će postrojenja tako propasti, rekao je Kunuzin, koji je nakon 15-minutnog govora ljutito napustio dvoranu Doma Vojske Srbije u kojoj se održava bezbednosni forum na kojem učestvuju ministri spoljnih poslova više evropskih država, stručnjaci za spoljnu politiku i bezbednost i novinari. Kunuzin je upozorio da će događaj na Kosovu imati efekta u regionu i šire. Citiram, mi imamo iste interese i branit ćemo vašu zemlju uprkos interesima nekih Srba da se vaša zemlja stavi pod stranu kontrolu, poručio je Kunuzin, napustivši forum posle intervencije moderatora Ivana Vejvode da je govorio dugo od drugih učesnika panela. Podsjećamo da je forum 15. septembra u četvrtak otvorio predsjednik Srbije Boris Tadić. Organizatori foruma su Fond za političku izuzetnost i Evropski pokret u Srbiji. Has only interests. Who doesn't? You don't. UK don't. US doesn't. Tell me, what interests Russian volunteers had in the 90s when they came here without consent of the government to fight with you, who perished, who are buried in your ground? What interest did they have? Thank you, Mr. Ambassador. I didn't yet finish, if you permit. Do I have more time? Well, you spoke more than our speakers did. You spoke longer than our speakers did during their introduction. Because you spoke a lot of Russia. And I want to participate in this discussion. The floor is open. You did not discuss Serbia. You discussed Russia. The theme of the panel is global security challenges. And you discussed Russia. Does Serbia have any interest in global security or no? It's just a minor country with no global interest. Do you pretend to be a subject of international relations or only an object? Glas Rusije od 16. septembra 2011. godine postavlja pitanje šta je tako strašno uradio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Kunuzin pa da ga beogradski režimski mediji, bar 90% njih, okarakterišu kao skandal majstora. Svaki normalan posmatrač rekao bi da je radio isto ono što i njegov kolega u Njujorku Vitalij Čurkin, branio interese Srbije u apsolutnom NATO okruženju. A skandaloznim bi trebalo pre svega da se nazove organizovanje takozvanog bezbednosnog foruma u organizaciji NATO-a i njegovih beogradskih satelita u liku nevladinih organizacija. I to u centralnom domu vojske na dan kada u Njujorku Albanci uz pomoć tog istog NATO-a pokušavaju da legalizuju postavljanje carinika na administrativne prelaze na severu Kosova i Metohije. Pa još i taj forum otvara predsjednik Srbije Boris Tadić. Nijedan od režimskih medija u Srbiji, kaže Glas Rusije, nije preneo ni činjenicu da je ambasador Kunuzin zatražio reč, te kada su diskutanti okarakterisali Rusku federaciju kao destabilizujući faktor koji brani Srbiju zarad svojih ličnih interesa i da se zapitao želi li Srbija da bude subjekt međunarodnih odnosa ili samo objekat, kako joj to nudi NATO. Nakon nekoliko sati, pošto režimski mediji u Srbiji nisu uspeli da iscenzurišu ovo dešavanje u Domu vojske u Beogradu, telefonirali
mikrofoni beogradskih redakcija su se usijali od poziva građana koji su čestitali ambasadoru Konuzinu neizgovorenim rečima, a internet stranice srpskih medija na ovu temu obaraju rekorde po broju komentara. Više udruženja građana i pojedinaca iz cele zemlje javilo se sa predlogom da se ambasadoru Konuzinu dodeli odlikovanje za javno iznesenu odbranu interesa Srbije od NATO-a, čije članice na sve moguće načine pokušavaju da zaokruže do kraja nezavisno Kosovo, a državni vrh u Srbiji daje im za to prećutnu podršku. Ovo su izvodi iz teksta koji je 16. septembra objavio Glas Rusije. Povodom istupanja ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina na takozvanom bezbednosnom forumu Srbije. Can I continue? You may continue, but please... Do you agree I continue? I am the chairman, Mr. Huh? No, I think not. No. I am not chairing, but you asked me questions. Please, may I continue? Huh? Thank you. Kako smo rekli, gost današnjeg Atlantisa, profesor Milan Brdar. U današnjem razgovoru govorimo o smislu i značaju nastupa ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Konuzina na bezbednosnom forumu Srbije koji je sa radom otpočeo u četvrtak 15. septembra. Slušamo profesora Milana Brdara. Atlantis protiv Levijatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. Događaj je značajan kao svojevrsni skandal bez presedana u svetskoj politici, pri čemu ja ne mislim da je skandal napravio ambasador Konuzin, nego da je njegov istup samo izneo na videlo skandal naše politike što se tiče Kosova i Metohije, naročito u toku mandata ove vlade. Pa da možemo da govorimo i šire, ali znači ranijih godina, ali u toku ove 3 godine to što se događa oko Kosova i kako se naša vlada ponaša, svojevrsno finale je dobilo pre svega u objavljivanju Wikileaksovih telegrama iz američke ambasade, gde smo videli u pečatu u posljednje 2 broja kako se ponašaju prvi ljudi naše vlasti, da se oni u stvari u udruženom izdajničkom poduhvatu kad je Kosovo i Metohija u pitanju i da tu više nema nikakve dileme. Tako da s jedne strane uopšte nas ne treba da nas čudi zašto se ništa ne govori u vreme kada naravno i vrapci znaju da je moguće da Šiptari sutra udare oružjem da osvoje te prelaze administrativne, a vlast se ponaša kao da se ništa ne događa. Srpska napredna stranka traži raspravu u Skupštini, vlast uslovljava sa 80 i nešto glasova, kao da je u pitanju neki stranački hir, a ne državno pitanje broj 1, odakle sledi da to za ovu vlasti nije državno pitanje broj 1, da je poslednja rupa nasvirali. U medijima pod kontrolom vlasti imamo idiotizaciju na televiziji, menjam ženu i 48-satni svadba i ko zna šta sve ne. Pobjeda Novaka Đokovića je dobra je došla da se pokrije u stvari ćutanje vlasti o tom najakutnijem pitanju u ovom momentu. I u takvoj situaciji, eto, došli smo do ispada, do događaja bez presedana sa ruskim ambasadorom, koji je vrisnuo imali Srba u ovoj sali. Zašto? Pa zato što Srba nema. Dakle, ovih dana, ili možemo reći ovih godinu dana, ili ove 3 godine, nije se našao ni jedan profesor univerziteta da vrisne, ni jedan akademik. Da ne govorimo, ne daj Bože, o zajedničkom stavu, recimo, akademije kao institucije, crkve kao institucije, univerziteta. Ne daj Bože da se dogodilo, na primjer, da profesori izvedu studente da zvižde u pištaljke i lupaju u šerpe radi odbrane Kosova. I to naravno predsjedniku Republike da lupaju pod prozorom, da traže od njega da se izjasni, da nam kaže šta će preduzeti
a ne da se zadovoljavamo pričom kako on neće potpisati antiustavni akt, kao što je rekao prekjuče, u vreme kada članovi njegove stranke iz Vojvodine direktno rade protiv Ustava. Kako vi razumete tu izjavu koju su svi mediji prenosili i papagajski ponavljali od jutra do večeri i koja je vrlo pompezno izrečena od samog predsjednika? Šta on neće potpisati? Pa, znate šta, njegovo ponašanje do sada je takvo da u stvari mi ne možemo da znamo na što on misli sve do njegovog sledećeg poteza. Samo naivan čovek prihvata njegove reči zdravo za gotovo, a pogotovo što je on tu rečenicu izgovorio u vreme kada je jasno da u Skupštini vojvođanski separatisti najdirektnije rade protiv Ustava, ruše Ustav jer hoće da naprave Vojvodinu državu, što ja javno izjavljujem čista idiotija, i da ima države to bi bilo presečeno za 24 sata. A pošto države nema, ja se bojim da će se to ostvariti. Dakle, kada on ima u stranci to prve ljude stranke, koji rade antiustavno, i ništa ne preduzima, priča kako neće potpisati ništa antiustavno, pa onda tu samo sledi zaključak. Ili će to predavanje železnice i ostalog što Vojvodina traži puteve i ostalo proglasiti da je ustavno, ili neće ni davati nikakvo obrazloženje i jednostavno će to prečutati kad vide da nema nikakve reakcije. Ali to je također jedan od skandala koji potvrđuje, prvo, da u ovoj zemlji države nema. I drugo, da je naš predsjednik Republike u stvari jedan glumac koji za svoj račun glumi predsjednika, a koji uopšte tu ulogu ne obavlja onako kako treba. Na kraju krajeva, on prvi krši Ustav zato što ulazi u nadležnosti maltene svih državnih institucija, što predsjednik Republike ne bi smeo. I sada, pazite, on otvara forum, tamo neki forum koji se bavi pitanjima bezbednosti na način selo gori, baba se češlja, odnosno na način baba se češlja dok gori pod nogama ovoj državi. Turska i ne znam nijako u Evropi. Šta se nas tiče u ovom momentu Turska u Evropi kada imamo problem Kosova? I ambasador pred njim, valjda, jer ono ko je to otvorio, valjda je tamo bio, kaže, ima li ovde Srba? Nema Srba, očigledno. Jer a kako tumačite činjenicu da je ambasador sedeo, ambasador Rusije... Dobro sad to je posebno skandalozno, dakle, vidite tu drskost. Sede u drugom redu. Da oni ruskog ambasadora stavljaju u drugi red, da sedi, u drugom redu. To samo govori da su oni toliko u sporazumu s SAD-om, o čemu svedoču u ostalom i ti Wikileaksovi telegrami, da tamo trče spotiču se jedni od druge trčeći u američku ambasadu, da jedni i drugi ogovaraju i da nude više nego što ovi traže. Dakle, toliko su u dogovoru s njima, da njih ne samo da je sramota da mi s Rusijom imamo ozbiljnije odnose, nego oni u stvari rade protiv toga. Jer naravno niko nije toliko glup da ne zaključi, ako stavimo ruskog ambasadora u drugi red, on neće nama zapamtiti. Međutim, dobili smo u ovoj našoj patologiji kontrareakciju da je ruski ambasador maltene rekao, pa dobro ljudi, zar je moguće da sam jedini ovde Srbin ja, Rus? To što vi imate lične karte da pišete da ste Srbi, to ne znači ništa. Jer biti Srbin u ovom momentu znači zalagati se za dostojanstvo ove države, za zaštitu svog naroda. Znači, najizrazitije je zaštita svog naroda na Kosovu dole. Ali javna je tajna da taj problem postoji i u drugim krajevima. Naprimjer, šta bi naš predsjednik Vrli rekao na to što u Bezdanu, na primjer, znamo da je Bezdan gore na severu Vojvodine, to jest Srbije, vaspitačica u vrtiću, devojčicu koja zato što je govorila na srpskom, šalje u ćošak da stoji ceo čas u ćošku. Da li to vlast uopšte zna? Takvih slučajeva masovno ima na severu Vojvodine. Dakle, treba li onda štititi srpski narod i na severu Vojvodine? Naravno da treba. Od poludelih mađarskih separatista. Ali je javna tajna i naređenje da se o tome... Najvažnije je ćutati. I vidjeti, sad imamo direktivu da se ćuti šta god da se događa na Kosovu i šta god se je dogodilo sutra. Ne daj Bože, sutra tamo mogu da zapucaju Tačijevi teroristi. Mi ćemo vidjeti, u medijima će to biti propraćeno ćutanjem. Važno je da se stvari sakriju pod tepih. Jer oni su kumili i molili u američkoj ambasadi, nemojte, molim vas, da tražite ništa žešće od nas dok ne prođu izbori. Znači, spremni smo sve da damo, samo kad ponovo osvojimo vlast. Ovaj narod će biti lud ako bude glasao ponovo za njih.
Ukoliko bude glasao ponovo za njih, mi zaslužujemo da propadnemo. Ali ovo mora da se zapiše za antologiju. Dakle, da u sred Beograda ambasador jedne strane zemlje postavlja pitanje, ljudi, ne u ovoj sali kao što vam postavi, ima li u ovoj zemlji Srba, da li vi uopšte brinete o sebi? Da li ste vi uopšte spremni da učinite nešto za sebe? I šta vi očekujete ako vi ne činite ništa za sebe? Ko će to da radi? To što je on rekao, pa evo mi Rusi branit ćemo vaš interes, to naravno nije dovoljno. Na kraju krajeva, onaj ko prstom ne mrde za sebe, ni ne zaslužuje da bude spašen. To je pitanje za sve nas. Atlantis protiv Levijatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. Are there Serbs in this room? Kako smo, profesore, došli u ovu poziciju da se postavlja i zaista s pravom to pitanje, ima li u ovoj zemlji Srba? Pa došli sam tako, prvo, zato što našu bivšu opoziciju 90. godina čini uglavnom univerzitetska inteligencija, nešto starih političara iz socijalističke nomenklature i nešto novopečanih političara, to jest bivših besposličara, otvoreno rečeno, koji su vaspitavani u jugoslovenskom duhu, a to znači u najbržem slučaju da im je Srbija i srpstvo oduvek bilo strano. U jačem slučaju to jugoslovensko vaspitanje je išlo sa otvorenim antisrpstvom. Politički diletantizam te političke grupe je posebno pitanje. Oni u stvari o politici vrlo malo znaju, jer su bili, uslovno rečeno, u sferama teorije. Dakle, teorijski oni politiku znaju, praktično ne znaju. To je jedno, a drugo, bili su u milosti tog zapada svih 90. godina u okviru taktike i strategije rušenja Slobodana Miloševića. Oni su protiv Slobodana Miloševića pričali i pisali na zapadu sve i svašta, da bi opravdali svoj izborni neuspeh, jer nisu bili sposobni ga savladaju na izborima. Zato je Slobodan Milošević postao totalitarista i da bi opravdali donacije koje dobijaju. Bili su naivni toliko što nisu shvatali izgleda, na čelu sa Zoranom Đinđićem, da njih zapad kupuje, da će ih instalirati na vlast, ali kad se to bude dogodilo, da će im to, ne nama, nego celoj zemlji debelo naplatiti. Jedini među njima to je shvatio Zoran Đinđić. Izgleda da je zato izgubio glavu. I još zbog nekih poteza. Dakle, oni su dovedeni na vlast kao kolonijalna vlast, što će reći, kao grupa koja mora da izvrši naloge zapada. Javna je tajna da su oni dolaskom na vlast od SAD-a dobili listu zahteva koju su i sve snage krili pred narodom. Na listi je već tada, krajem 2000. godine, bila nezavisnost Kosova i mnogo toga drugog. I oni do dana današnjeg u stvari te naloge izvršavaju. Jedino što je sada otkriveno da su sve to od naroda krili. Dakle, u tu nesreću smo ušli zato što je na vlast došla generacija Titovih pionira, neotitoista i neokomunista, zato što je ta žuta petokraka demokratske stranke, ona izbledela crvena petokraka, sa politikom koju karakteriše internacionalizam preformulisan u mondijalizam i kosmopolitizam, sa identičnom niti antisrpstva, jer kad pogledate, recimo, ove 3 godine, oni se nikada nikom nisu suprotstavili i zaista izgleda da nas svaka kokoška može da čerupa na Balkanu. Oni nikada nikome nisu rekli ne i sad je dosta. Ne zna se kome se više udvaraju, da li Hrvatima, da li Šiptarima, da li muslimanima, da li ovima, onima, dok svi oni teraju svoje, podnose protiv nas tužbe, podižu tužbe.
Naš predsjednik izvinjava da stigne, čudo da nije, jedino se naravno neće izvinuti nikome u Beogradu i u Srbiji. Došlo je dotle da je postalo najveća nevolja biti Srbin u samoj Srbiji. Ova vlada uopšte ne postavlja pitanje šta je sa Srbima u Sloveniji, u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori. Sve što se događa za njih ne predstavlja uopšte razlog za reakciju, naravno i na Kosovu, Metohiji i ostalim krajevima. Nikakvih reakcija nema. Prave se ludi na sve te događaje, ali zato reaguju idiosinkratično kad god se nekome ovde nešto desi, pa ako neki stranac dobije i čvrgu, oni su spremni da naprave gužu i skandal, ne bi li provincijalno pozorski kod Evrope zaradili neki poen. I onda nije ne čudo što smo došli do ovde, da ruski ambasador kaže, ljudi, pa ja sam izgleda veći Srbin od vas. I naravno, to ne znači da možemo reći da smo došli do samog kraja. Brukanje je moguće i dalje. Vidite, evo, kada države nema, znači kada nema mačke, onda i miševi kolo vode, već se pojavljaju neki novi separatistički pokreti, također na ćutanje vlasti, a u ostalom uništili su nam vojsku, i to pod rukovodstvom sadašnjeg predsjednika Republike. Odavno policiju su sveli na grupicu za zabavljanje dece preko vikenda. Ali zato su svi odredi za odnose i kako bi u stvari šta mi danas i možemo onda da radimo. Ali oni su nas doveli u situaciju da bismo mi danas rekli pa u stvari ništa drugo ne možemo ni da uradimo. I njihov zločin je to što ne ovo što rade danas, nego finale svega toga što rade ovih 11 godina. A ovih 11 godina oni zemlju vuku direktno u propast u svakom mogućem pogledu, da mi s pravom možemo da kažemo da je 5. oktobar veća nesreća za Srbiju od 6. aprila 1941. Zašto? Zato što ono trajalo 4 godine. A ovo traje 11 godina. Atlantis protiv Levijatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. Profesore, vi ste predosjećali da će ovakav biti rasplet situacije koja je otpočela oktobra meseca 2000. godine. Toga dana poslali ste u Ameriku mail sadržine koja je na neobično precizan način oslikala poziciju ovoga post-Titanika zvanog Srbija, koji je sada se našao u toj poziciji da zaista sa pravom možemo postaviti i to pitanje šta se događa. Prosto sa nevericom možemo zaključiti da krupne stvari u Srbiji su sudbonosne po Srbiju, da nestaju u maglama teniskih uspeha, u sportskim manifestacijama i da zapravo nema energije koja je neophodna da se na pravi način jedan narod postavi prema problemima koji su ovakvi kakvi jesu. Dakle, možemo reći da je Srbija dovedena na ivicu ambisa. Predvideti nešto ili pogoditi u predviđanju izaziva čuđenje kod ljudi koji se opredeljuju srcem za političke aktere, kao što je slučaj kod nas u biračkom telu, i to ne samo kod takozvanog običnog sveta, nego i kod kao visoko obrazovane inteligencije. Tek oni se opredeljuju srcem i navijaju kao sportska publika, pa za nekog glasaju zato što je lep, zato što im se sviđa, ili zato što lepo govori, ili zato što se lepo ponaša, jer, Bože moj, treba da budemo svi urbani i šiki, da ne budemo primitivci. Može da se čovek upozna i posmatranjem i osluškivanjem, i može da se predvidi njegovo ponašanje. Uostalom, mnogi pripadnici te dosovske opozicije su 90. godina mnogo puta govorili dok su ratovi tutnjali na području SFRJ, koji su za njih listom bili besmisleni, a posle su Slobi Miloševiću prigovarali što je ratove izgubio. A bili su im besmisleni. Mnogo su puta govorili da je ona parola tobožnjeg 27. marta u komunističkoj montaži bolje grob nego rob, samoubilačka, i da je treba zameniti parolom bolje rob nego grob. Eto imamo od 2000. do danas.
Dakle, jednostavno iskustvo je pokazalo, i tu nema nikakvih dilema više, ovaj konglomerat koji čini demokratsku takozvanu vlast je očigledno grupa u udruženom izdajničkom poduhvatu protiv države i naroda. Tu više nema nikakve dileme. Oni su očigledno verovali da je politika bolja rob nego grob, bolja politika, jer, Bože moj, sačuvat ćemo živote. Samo su zaboravili, kao intelektualci materijalističkog vaspitanja, da nije materijalna strana života sve i da mnogim ljudima ni život ništa ne znači bez dostojanstva i časti. To su vrednosti kojih se mi još uvijek držimo, za razliku od naših zapadnih prijatelja, koji su spremni sve da prodaju za materijalnu dobit. Zato ja se nadam, mi se nikada nećemo uskladiti s njima, jer treba da se odreknemo suštinskih vrednosti čovečnog života. Da li je sad ta politika bolja? Već može da se vidi da je ona katastrofalna, s tim što ćemo izaći obeščašćeni, svedeni na rulju koja nas zaslužuje ničiju pažnju. Jer smo mi dozvolili da budemo svedeni na tu rulju. Dakle, prva politika bolje grob nego rob, koštalo nas je tačno milionskih žrtava. Druga politika znači gubitak svih vrednosti koji su činili suštinu našeg bića i ono što se kaže duhovnu vertikalu, pri čemu ne znači spašavanje miliona života, prosto zato što drugim procesima nama narod odumire bez rata. Evo, na primjer, belom kugom. Čuli smo pre neki dan da u školi imamo 200.000 dece manje u odnosu na vreme pre 15 godina. Za ozbiljnu vlast i ozbiljnu državu to bi bio dovoljno razlog za uzbunu. Međutim, pošto imamo vlast koja uopšte ne drži do naroda, i meni se čini da mi imamo vlast, pripadnici naše vlasti sa jedini karakterišu na svetu time, ja mislim da oni mrze ovaj narod. Dakle, nije dovoljno da oni budu ravnodušni. Sama činjenica da su na vlasti indukovala bi kod njih patriotizam. Ne, ovdje izgleda u pitanju neotitoistički soj ljudi, bez korena, bez ikakve identifikacije, koji zato, zbog toga što nemaju koren i identifikaciju, sebe ne vide nigde ovdje nego u nekom velikom svetu, da inače apsolutno ne znači ništa, niti će ikad značiti, u bilo kom pogledu, pa ni politički nikad neće biti cenjeni. Jedino je objašnjenje da oni u stvari ovaj narod mrze. I da u stvari kod njih postoji, uslovno rečeno, taj samoubilački sindrom koji se manifestuje u utamanjivanju naroda s njihove strane. Kada bi ovo prebacili u idiom Homerove Odiseje, pazite, mi bismo imali malo izmenjenu priču utoliko što Odisej, koji se konačno vratio kući i vidi da banda pljačka njegovo imanje, umjesto da brani svoju ženu, svoj posjed, pljačkašima kaže: stanite, sedite, evo vam mesa ovnujskoga i rujnog vina, nemojte vi ništa da radite, ja ću za vas dovršiti pljačku i ubijanje. Ali neću ubijati metkom, ubijat ću socijalnom politikom, penzionere, bolesnike. Inteligenciji i obrazovane ljude ću srozavati i običnim ljudima dostojanstvo. Da počnu da pljuju po sebi. To je cilj. Jer kada počnu da pljuju, da dovršimo pisoarizaciju ovog društva, da kada neko kaže: ljudi, treba da branimo državu, da 1000 glasova kaže: šta bre da branimo kad vidiš da smo bezvredni. Kao da je to njihov cilj. I ovo ćutanje oko Kosova trenutno što se događa i sve ostalo. Bramers koji prekjuče dolazi i traži da se hapse jataci koji su štitili haške optuženike i da nikog ni iz vlasti ni inteligencije nema, kaže: ljudi, pa te gore od staljinizma. Pa jesmo li bežali od staljinizma? Pa u najgore vreme staljinizma, kada je kod Tita bio hapšen čovjek iz Slapne Goli otok, žena je bila izbacivana s posla, a deca izbacivana iz škole. Sada traže da hapse i umjesto kaže: alo, prvo i pre svega, ako su oni optuženi nisu krivi, svako ima pravo da im pomogne, a naše je da ih nađemo.
Prema tome, ne možete da optužujete i da hapsite, tražite hapšenje koji su im pomagali. Pa ni mi koji smo ih uhapsili i predali vama ne tražimo nagradu. Jer to je podmoranje. Niko ne reaguje. Nemački ministar spoljnih poslova dolazi da nam kaže da je Kosovo fertih, gotova stvar, pre 2 godine, kad je bilo, zakazuje sastanak u kafani, kompletnoj našoj vlasti. U kafani. Svi su otočali i smeškali su se posle. Zamislite da ode predsjednik Republike Srbije u Bonn, Berlin, i da zakaže nemačkim ministrima sastanak u nekom bircuzu. Kako bi nemačka država reagovala? I, hrvatski ministar spoljnih poslova dolazi u Beograd, drži vakelu nama, napada našeg ministra spoljnih poslova. U odgovoru naši prvo napadaju Vuka Jeremića. Pa tek onda reaguju na izjavu hrvatskog ministra spoljnih poslova. Ja kažem, logično je da Hrvati tamo na onom trgu, da im je sedište Banski dvor, da kažu, pa s ovim Srbi Bože radimo šta hoćemo. Pa oni nemaju elementarno dostojanstvo. Oni nama također doprinose našoj pisarizaciji. Otvoreno javno da kažu, može nama pisaju po glavama, mi ćutimo. Zahvaljujući našem predsjedniku i ostaloj bulumenti koja se sticajem nesrećnih istorijskih okolnosti našla na vlasti, da će uz njihovu pomoć da nas dotuče. Možemo i da govorimo ipak o jednoj imperijalnoj politici koja sada vidimo u kojim sve razmerama nastupa i o upravi, o vladi Srbije koja zadovoljava te kriterijume. Pa ne, znate, tačno je. Ali imperijalna politika je jedno. Ta slugeranjska domaća vlast je nešto ekstra, nešto sasvim drugo. Osobeno. Jer kao što Wikileaksovi telegrami otkrivaju, ne samo da oni slugeranjski trče u američku ambasadu, nego se oni utrkuju da njima učine i ono što oni ni ne traže. Dakle, jedno je to što SAD traži. Oni traže Pederbal sa Brislom, zajedno odnosno Brisel zato što traži i Amerika. Da se razumemo, i Brisel je samo njihova filijala. Traže Pederbal u Beogradu, to je domaći zadatak koji mora da se ispuni. Zašto? Mora da se ispuni. Zašto? Pa između ostalog i u okviru ponižavanja. Jer smo rekli, pisarizacija nalaže da vas ponižavam, a ako vi to radite dobrovoljno, ja ću onda u jednom momentu reći, neću više, sad si naš. Ali dakle, ovdje nema radi se dovoljno, o ponižavanju, dovoljno, o dokazivanju poslušnosti. Dokazivanja. Nema. Šta? Nema toga i neću više da te srozavam. Pa naravno da nema, ali na vama je da se nadate da će taj trenutak da dođe. Vi morate da se nadate. Dakle, svaki zahtev, svaku glupost da ispunite. I sada u ovoj situaciji, pa se sada razmišlja se o 2 stvari. O bezbednosti u Evropi, Srbija se pita za bezbednost u Evropi vizavi Turske i Rusije. Skupili se neki šalabajzari iz nevladinih organizacija koji su se namakli na državni budžet zahvaljujući Demokratskoj stranci. I izmišljaju teme. Druga stvar, Pederbal u Beogradu. Ne sme da se kaže, nego mora se kaže parada ponosa. Kakvog ponosa? Kakvog ponosa? Pa beogradski homoseksualci u većini neće čuti za to. Politika seksualnosti. Niko od nas ne brani njima njihova seksualna opredeljenja. Da. Ali da znamo o čemu se radi, o političkoj instrumentalizaciji i domaćem zadatku. Znači i oni su instrumentalizovani. Da. I plaćeni za to. Mi pričamo o bezbednosti malinarima koji protestuju, koji svojim krvlju izdajem zarađuju dinar. Zabranjeno je da dođu u Beograd. Ljudsko pravo kretanja zabranjuju. Da je to uradio Slobodan Milošević pred 10 godina. Pa to je bučala cijela Evropa. Ali ova demokratska vlast to može. Znači, malinari ne smiju da dođu u Beograd pred vladu da protestuju. A i kada protestuju, okruženi su kordonima, kordon policije koji je spreman da ih bije, i ne samo to, nego koji bije, i to u ovoj zemlji sam Srbe. Zato što i vlast zna da za Srbe niko neće ustati, ni ta vlast neće da ustane. Dakle, samo isključivo Srbe mogu da biju. Kakva je to vlast? Kakva je priroda ovog sistema? Zato mi imamo razloga da kažem, ljudi, izgleda da je u pitanju vlast koja mrzi srpski narod u zemlji Srbiji. Jer kako drugčije to objasniti? Pazite, ti seljaci su Srbi. Svojim krvlju i znojem te maline beru i treba da daju državi za 26 dinara. Da bi neki hohštapleri države uzeli proviziju i to prodavali za 126 dinara. I oni ne shvataju da zaslužuju, nikad se ne zna, to može da se desi,
Da se pred vladom pojavi neka gomila ljudi sa motkama i da provali i da ih sve istara napolje. I da stvarno bude krvi na ulici. Ali to nije važno zato što, generalno gledano, tamo gde SAD instalira takozvane demokratske vlade, te vlade imaju ovlašćenje da biju sopstveni narod. Šta god oni radili svom narodu, oni su demokratski ko ispunjavaju zahteve Vašingtona. Ali mi ovdje imamo presedan odnosno na sve druge zemlje zato što se naši utrkuju i nude i ono što oni ni ne traže. I fantastično. Oni su Kosovo prodali i predali. Prvo ga predali, pa ga i prodali. I sada misle da će nas moći da zaluđuju koje kakvim pričama i ne znam čime i forumima, da i mi o tome ne mislimo, pogotovo s obzirom na sutrašnji dan šta može da se desi. A to znači da će sutra otvoriti pitanje Raške oblasti i Vojvodine. U stvari pitanje Vojvodine je ponovo već otvoreno. A profesore, samo da se vratimo malo. Koliko je po vašem mišljenju važno i ključno pitanje Kosova? To je pitanje koje se danas mora postaviti. Pokazuje se da Kosovo jeste veoma važno za opstanak Srbije. Odnosno da je to pitanje majka svih pitanja. Pazite ovako. Prvo i pre svega. Dimenzija tog pitanja ne tiče se specifičnosti Kosova, nego suvereniteta države Srbije. Tek na drugom mestu, to se tiče specifičnosti, recimo Kosova i Metohije u odnosu na Vojvodinu ili Šumadiju, znate ono, kolevka srpska i tako dalje. To je sekundarno. Primarno je pitanje suvereniteta države Srbije. Ne otimaju oni nama Kosovo. Oni narušavaju suverenitet države Srbije. Suverenitet čine 3 stvari. Vlast, narod i teritorija na kojoj živi taj narod i na kojoj se rasprostire ta vlast. Teorija kaže još od 16. veka da je suverenitet nedeljiv, to znači vlast je nedeljiva. To što stoji izvršna sudska i zakonodavna vlast, to su podeljene funkcija, nije podeljena vlast. Funkcije vlasti. Narod je nedeljiv. To znači, kada pripadnik naroda ozbiljne države strada negde u inostranstvu, ta država reaguje. Primjer je SAD koja podiže flotu za svog građanina, bilo gde u SAD-u. I spremni su da bombarduju ako Amerikanac strada bilo gde. I teritorija je nedeljiva. Zato svi govore, i svi smo se naslušali toga, ne damo ni pedalj naše zemlje. To ulazi u nedeljivost suvereniteta. Zašto nedeljivost? Nedeljivost i održanje nedeljivosti je dokaz da ozbiljna vlast postoji, sposobna da državu brani. Ako se pokaže da je suverenitet deljiv, kao što pričaju naši ljudi iz političkog života, a što je debela greška, 15% teritorije nam uzimaju, to je Kosovo, jel? Ako to uspemo danas, mi koji otimamo, možemo reći, pa dobro, onda ćemo sutra uzeti još 5, pa prek sutra još 10. Što će reći, kad jednom krene, ne zna se gde će da stane. Zato suverenitet je ili nedeljiv, ili ga nema. Zato je, kažem, ovo je na prvom mestu. Dakle, ne radi se o tome 15% teritorije države Srbije. Jer ja da sam Amerikanac iz Vašingtona bi vas pitao, rekao bi, dobro, gospodo Srbiji, a koliko ste spremni da date? I možemo da uzmemo 13%. I onda bi vas doterao da kažete, pa ni 1% ne damo. Onda bi vas ja pitao, a kako mislite da odbranite od nas? Dakle, nije važno da li je 15, 55 ili 1%. Ova država nije nastupila tako od početka. I da kaže, ne može, nema govora, nije važno koliko je procenat. Narušava se država, teritorijalni integritet i tako dalje. Pošto su išli na licitiranje sa procentima, sutra će biti problem i sa Vojvodinom. A pogotovo što je vlast direktni saučesnik vojvođanskog separatizma. Tek na drugom mestu možemo da govorimo o značaju za nacionalnu samosvest i kulturu teritorije Kosova i Metohije. Da li po vašem sa manastirima, sa kulturnim nasleđem i tako dalje, što je razlog više da se insistira na onoj prvoj stvari. Dakle, teritorija nije samo zemlja i kamenje, kao što govori
pametna beogradska inteligencija iz kruga dvojke 90. godina je govorila sve vreme zašto se ratuje za zemlju i kamenje. I sad kako sad to, samo Srbi su ludi što su ratovali za zemlju kamenja, a Hrvati, muslimani ratuju za zemlju i kamenje. Ako teritorija za vas nema nikakvo drugo značenje sem zemlje i kamenja, onda to za vas više ne postoji. Ali istovremeno to znači da sa vašom državotvornom samosvešću i nacionalnom nešto duboko nije u redu, da ste bolesni, mentalno. Dakle, zemlja je više od toga jer je moja zemlja. I to kamenje. Za Crnogorci i Hercegovci je nešto više zato što je njihovo. To je tlo na kome su oni se rodili, odrasli, to je njihov zavičaj. Zavičaj se proširuje do razmjera države. Kad imate državu, onda je cijela država vaš zavičaj. Iako, na primjer, nikad niste bili u Vojvodini. Ili, na primjer, nikad niste bili na Kosovu. To uopšte nije važno da li ste vi bili. To pripada celoj državi koju sistem obrazovanja i vaspitanja treba da vam usadi. Mi imamo nakaradni sistem obrazovanja koji to pogotovo sada više ni ne radi. Naša deca, važno je da uče na engleskom, da pevaju onu rođendansku čestitku. Happy birthday. U okviru učenja engleskog jezika. Znate, naša deca slušaju priče o Evropi, više se ne čitaju junačke pesme, više se ne priča o prvom srpskom ustanku, drugom ustanku i ratovima, jer, Bože moj, da ne traumiramo decu, jel? Ali ćemo uskoro za godinu, dve imati priče o istopolnim brakovima u čitankama. I o lepim stvarima, o cveću i tako dalje. Dok se svi oko nas naoružavaju do zuba, evo vidimo, Tači je pripremio armadu koja samo čeka zvižduk da napadne. Našeg predsjednika nigde nema, nego otvara forum o bezbednosti Evrope. I naši pametnjakovići su spremni da mudruju o bezbednosti Evrope. Takva inteligencija, to mora javno se kaže, zaista nije ni zašto. Ona ne zaslužuje ni elementarnu pažnju, ni dinar od ovog naroda. Ali imamo vlast i državu koja njih finansira. Profesore, vi ste autor studije pod nazivom Srpska tranziciona Ilijada. Da li ste verovali da će se u Trojanskom konju ovakve stvari naći i da će nakon što taj konj bude prihvaćen ovde u Srbiji doći do ovoga do čega je to danas dovelo, a što ste vi opisali precizno? To je Ne mogu da kažem ovako, pa ne mogu da kažem, pošteno rečeno sam nešto tačno predviđao, bolje da idemo negativnim putem. Šta sam mislio da nije moguće? Pošto sam pratio analitički našu opoziciju 90. godina i njene pripadnike, a mnogi od njih sam i poznavao, ja jednostavno nikad nisam verovao da će oni biti u stanju da urade bilo šta ozbiljno za ovu zemlju. Zato što među njima ima ljudi, i to vrlo viđenih, ovih 11 godina, koje sam ja slušao da su već 83. 4. godine govorili da je Kosovo izgubljeno. Pa ako su govorili to 83. 4. govorili su znači to i 93. 4. pa i 2003. 4. No. Ali, dakle, nisam očekivao ništa. Naravno da sam zaključio da nisu sposobni ništa da odbrane. Šta god srpsko da stavimo na dnevni red, nisu sposobni da odbrane. To jednostavno je bila elementarna činjenica u mojej glavi. Ja sam bio 2004. godine kao zamenik ministra prosvete u Kosovskoj Mitrovici. Pokazivali su mi kompleks univerziteta, studentski dom, zgrade fakulteta, slušaonice. U sebi sam rekao i ovo smo napravili za Šiptare. A zašto? Zato što naša vlast neće biti sposobna to da odbrane. Eto, tako sam govorio u sebi, nisam to govorio javno. A mislite da ima cilj da odbrani ili da neprimetno... Pa dobro, sad se pokazalo da im nije ni bio cilj da odbrani, ali znate, tam početkom 2000-ih još, ajde, nismo mogli to da sumnjamo, nego bilo je, govorili smo i razmišljali o njihovim sposobnostima. Te sposobnosti su relativno brzo pokazale da oni nisu u stvari sposobni da odbrani nenacrtanu ovcu pod uslovom da je ta ovca srpska. Vrlo brzo se pokazalo da su oni spremni da brane sve, samo ako nije srpsko.
A to je tipična karakteristika kolonijalne podaničke vlasti. Ona brani interes kolonizatora protiv svega domaćeg. I evo, to možemo da vidimo svuda. Mi imamo vlast koja uopšte ne štiti ustav, počevši od zaštite ćirilice kao ustavom propisanog zvaničnog pisma, pa do pitanja Kosova i Metohije. Mi smo pre neki dan dobili nove povlastice za gradski saobraćaj koje su u sred Beograda štampane letinicu. Jel oni misle da se tako u Evropu ulazi? Pazite, koji je to provincijalni, primitivni, prostački mozak došao na vlast u Beograd? Da misli da će od Beograda napraviti evropsku metropolu ako izbriše ćirilicu. Pa to su ljudi za patologiju, za nervne klinike. Znači, koji za odrednice srpskog nacionalnog identiteta očigledno misle su patološke i da ih treba iščistiti iz mozgova ljudi. To je predsjednik Tadić je eksplicitno rekao u intervju u Basari koji je dao pre oko mesec dana. Koji je povodom ove kosovske krize prošle nedelje rekao da njegove odluke neće ni biti patriotske nikad, nego će biti racionalne. Pazite sad, on je psiholog, uopšte ne shvata šta priča. Pazite, pitanje je psihologa. Zašto ovaj čovjek beži od patriotskih stavova? Čega imate samo u Beogradu? Zašto mi ovdje imamo intelektualnu bulumentu, doslovno rečeno, koja nije ni za šta, sem da služi stranom okupatoru, koja beži od svega patriotskog? I kako to može da proglasi racionalnim? Šta se to dogodilo u sistemu njihovog vaspitanja? Da su oni sada, kao vremešni i sedi ovako kao ja, ogrezli u mržnji protiv većinskog naroda među kojima žive. Naravno, samo jedan deo njih su Srbi. Većina nisu uopšte. I tako da budemo jasni, onda je jasno zašto mrze Srbe. Ali oni mogu da se isele iz ove zemlje. Zašto moraju ovdje sede okruženi primitivnim prostacima? Ja bi da pribio da tako mislim odavno bi otišao. Dakle, to je naša patologija. I kako onda očekivati bilo šta? Ne možemo da očekujemo od njih više ništa. Samo je naša nevolja što ćemo imati sada izbore uskoro i meni se čini da će oni dobro proći na izborima, da će dalje biti u vlasti, što će biti definitivni sunovrat ove zemlje. Jer mi nemamo mnogo vremena za oporavak i spašavanje. Relativno mi nemamo. Ako ovih 10 godina sljedećih ne upotrebimo za izbavljenje, srpski narod je izgubljen. Svaki narod na zemljenju kugli danas je izgubljen ukoliko nema matičnu državu, a mi smo na putu da izgubimo. A to što će nas biti 10 miliona po svetu, to uopšte neće biti dokaz da postojimo kao narod. Politic use drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force. Politic need crime. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. Profesore, još je jedan zanimljiv aspekt obraćanja ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Konuzina na skupu Beogradski bezbednosni forum. Rusija nije stavila veto na NATO bombardovanje Libije. Nije stavila veto ni na bombardovanje Jugoslavije. Da li ovo znači, ovaj istup, da Rusija pravi zaokret u odnosu na politiku koju je do sada vodila? Pa dobro, moguće je da ima tih elemenata, znate, jer to je što su svi ćutanjem odobrili tu kriminalnu akciju NATO pakta prema Libiji, a to je stvarno kriminal, kao što je bio prema nama, baca senku i izaziva osjećaj neprijatnosti kod svih kada su u pitanju takve sile kao što je Rusija i Kina. Jer zna se da je ovo usmereno i protiv Kine i njenog ekonomskog prodora u sever Afrike. To je Hillary Clinton i rekla. Rusi su na gubitku $500 miliona i oni su angažovani oko te nafte libijske. To su propratili ćutanjem kao znakom odobravanja, tako da je moguće da ovdje sada ovako
za utešne poene, imamo i ovaj nastup ambasadora, ali šta se to nas tiče? Mi treba da gledamo koliko je to značajno za nas i koliko je takav jedan istup opravdan. Nije važno ko je to uradio. Da li ste to uradili, evo, na primjer, vi danas ili Konuzin ili neko peti, neki Finac. Samo s tim pitanjima, ali ljudi, ima li ovde Srba? I da se proširu, kaže, ali ljudi, ima li u ovoj zemlji Srba? Pa nije čudo što ste bili 350 godina po Turcima. Pa vama rade sve što može da se radi nekome u cilju poniženja, a vi ćutite. Igrate. Spremni ste da vodite ko zna kakve jalove razgovore i ostalo. Dakle, uopšte nije važno ko je to pitanje postavio. Važno je da ga je neko postavio. I poenta je da ga je postavio stranac. Dakle, da nijedan domaći, takozvani velikan, intelektualni bardi, šta ti ja znam kako se to govori, otac nacije i ne znam jako, nije se usudio da javno kaže alo. A pogotovo da kaže ljudi, mi imamo vlast koja se treba čuvati, koja je opasna po život nacije. Imate Srpsku akademiju nauka, vrhovnu instituciju u svakoj zemlji, koja ćuti, čiji predsjednik opravdava izgradnju mosta od 500 miliona evra. To ne možete da opravdate ni detetu iz osnovne škole. Ali važno je da se on javlja kad je u pitanju opravdavanja izgradnje mosta. A za ova krupna pitanja, kaže, akademija se ne bavi dnevnom politikom. Vi imate univerzitet koji je u najsramnijem stadijumu sada, zbog tog ćutanja. Kad uzmemo u obzir zašto su lupali u šerpelonci i poklopce, zašto su vodili studente na ulici i ucenjivali tim učešćem u uličnim šetnjama, a da ih sada nema nigde. I eto doživjeli smo da ni crkva nema nigde, kad je u pitanju sudbina naroda na Kosovu. I na kraju sutra sudbina tog kulturnog nasleđa. To znači da je ovo konačni rasplet jednog generisanog rešenja za Srbiju koje je osmišljeno i zapravo se na tome radi. Sada vi imate jedan obezglavljen narod, kad nema nacionalne institucije, ni jedne jedine nacionalne institucije nema, ima instituciju vlasti koja radi protiv. Kao što sam rekao, Odisej koji kaže pljačkašu, sedi, ja ću da dovršim posao. Ja ću ove moje da pretučem, premlatim, pobijem koliko treba, opljačkam za tebe. To oni rade. Samo što to rade tiho, ja molim vas, nemojte dok ne prođu izbori. A onda ćemo. Pa priznaju pečat i uveravaju nas da pečat nije kao pečat, znak, simbol, dokaz državnosti. Jer oni misle da smo mi ludi. Pa ste, dokle to ide? Da oni izgleda stvarno misle da mogu s tom pričom da prođe. Ali prolaze, što znači da je moć medija koje neprekidno ponavlja njihova objašnjenja u jednoj paralelnoj i virtualnoj stvarnosti koja poprima status prave stvarnosti, očevidno da je ta lobotomija i ta pisorizacija izvedena do... Ali to ne može da sakrije... neverovatne rezultate. Jeste, ali ne može da sakrije elementarnu činjenicu, ona je sledeća. Red je da se setimo onog Gorana Matića Julovca koji je u predizbornoj kampanji 2000. godine govorio ukoliko ovi pobede doći će izdajnici na vlast. Jest, to je govorio. Niko nije sanjao da će stvarnost nadmašiti i govore Gorana Matića. Ovo je više od izdaje. Ovo je i prodaja, i predaja, i izdaja u okviru udruženog poduhvata. To nisu samo individualni činovi. Pa sta istovremeno imate da svakog izdaje u toj vlasti. To trčanje u ambasade svedoči o tome. Ja trčim, ogovaram vas. Sad kasnije trčite, vi ogovarate mene. Šta ti vrli zapadnjaci da misle o nama? Kažu, ovo nije dostojno ni prezira. Sad ćemo da ih pritisnemo još više. Ajde. Ali ti isto Wikileaksovi dokumenti pokazuju da su oni itekako znali na koje imena i koje ličnosti mogu da računaju, na koja ne. Pa naravno. I izbacivali su sistematski iz igre bilo koga ko na ovakva rešenja ne bi... Pa jeste, pa evo Voja Koštunica je mračni srpski nacionalist i potpuno neupotrebljiv zato što nikad nije ušao ni u jednu ambasadu. I zato što mu ne pada na pamet da ode. Ni u jednu ambasadu. Ali zato je on potpuno neupotrebljiv. Naravno da je neupotrebljiv. Pa šta? Pa jeste neupotrebljiv s njihovog stanovišta. Ali znate šta je katastrofalno? Da od svih političkih aktera danas u ovoj zemlji, to samo Vojislav Koštunica, koji istovremeno ima 7% biračkog tela.
A to znači da ne može da dođe na vlast. A to znači svi ostali koji trče u ambasade imaju podršku biračkom telu i činit će sledeću vladu koja će ovu zemlju dokusuriti. I mi tek u predstojećem periodu, mi koji insistiramo na nacionalnom dostojanstvu, samopoštovanju, zalaganju za svoj interes, da to ne bi radio ruski ambasador, mi ćemo sve više ličiti na bere, brane ili crnaovce. I bit će nas sve manje. I onda ćemo biti, naravno, sve beznačajniji. Da li se možemo ipak nadati nekom buđenju vitalizma? Ipak je neophodno da se probudi ono nešto što mnogi smatraju retrogradnim osjećanjima, što je neophodno za opstanak naroda. Pa se neophodno se to probudi sad na sledećim izborima. Sledeće 4 godine ovake i slične politike za Srbiju je kobno, ja to tvrdim. To je već kobno za Srbiju. I posle te 4 godine, znači 2017-18, ja mislim da će biti kasno. Kako vidite svet u tom? Možemo reći, kad govorimo o tome da li se nadamo. Ja nemam da se nadam, ja znam empirijski, činjenično. U ovoj zemlji stasava generacija srpskih nacionalista. To su ovi današnji klinici u srednjim školama, eventualno 1. 2. godina studija. To su ta deca koja sve gledaju, koja su se zabavljala, koja nisu htjela da se bave politikom. Kako ulaze u studentsko doba, postaju zainteresovani, ali koji imaju već manje više svega preko glave, jer su videli sve laži, sve su to prošli, počevši od svoje kuće, pa grupa vršnjaka, fakultet, škola, fakultet i ostalo, tako da nema sumnje da u ovoj zemlji stasava generacija nacionalista, to je patriota koji će brinuti o svojoj zemlji. Ali ja se bojim da neće to biti spas, jer će oni nastupiti na scenu kasno. Kada ovi budu već sve dotukli. I kada ta generacija neće imati čime da povrati zemlju u život. Toga se ja plašim. Dakle, nije sporno da će biti ljudi, bit će ih. Ovi svojom politikom, svojim ponašanjem indukuju srpski nacionalizam, koji je po meni u ovom momentu jedino racionalna politika samoodbrane. Ali nećemo imati ništa sem generacije mladih ljudi, pa oni moraju da dođu neke 30. godine, da dođu na scenu, znači tamo negde za 6, 7 do 10 godina, vidjet ćete tu kvalitativnu promenu. Ali nećemo imati gola sirotinja. Opustošena belom kugom. Bez ičega. Sa rafovima strane robe genetski modifikovane. Sa rastočenom državom. Tako da će to biti onako kao zapuštena bašta kroz koju je prošla svinja. Gost današnje emisije Atlantis Sutra bio je profesor Milan Brdar, autor između ostalog knjige koja je na najbolji mogući način prikazala samu suštinu procesa koji se odigrao, ne bih rekla samo nad Srbijom, već se taj proces, kako vidimo, sprovodi za sada sa uspehom nad Bliskim istokom, nad severom Afrike i u toku je njegovo dalje kretanje i nadiranje ka istoku. Knjiga je Filozofija u Dišanovom pisoaru. Profesore, hvala vam što ste bili gost emisije Atlantis Sutra. Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija.